di pualong ta prap jin pen cancer akisu kechilang adim dupu. Kar thangpon atrak pen JCB ihum michudet inut areng kisu. Dongka buka malong KSA inglong pho Hamren Regional Committee sai hempili Kangpur. Kardom pinya da birta long penili sami vilen rong pharpi nonarjik tha birtang tan pen cancer akisu la ki isi ka phere memi akisu binong bangso akisu ke long lote ke chipe mi de jia phan penangan akisung du bon tanon ke mathanang nilo di purong su pialong ta cancer akisu ke chilangadim prapjin pen dopo Bangso cancer akisu kechilang ke joy ke jia phan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Board Iponsi KAAC Conference Hall long kaching wai padupon la bangso kaching wai long KAAC CEM tuliram ronghang ke Japon along MP Horen Singh Be EM Pradeep Rongpi EM Mongol Singh Timung MAC Secretaries Joint Director Health Service Dipu Lapen Tata Trust Company Chief Executive Officer Sanjeev Chopra Director General Hospital Services pen cancer kesu kechilang adim mati cancer care center aputhak chingwai chingsai padu state sarkar lapen Tata Trust Hospital pen KAC ahin pen Difu Civil Hospital along si padu ponpo Karbi Anglong district along pen bangso cancer akisu kechilang dam jiaphan akaprek arong supi along ki ongdung atangka padam si chilang dam nang lupusi bangso kachingwai along pangdakpon Jongsi cancer akisu kechilang adim dulu politik kidukilak atumta bangso adim along pen si kechilang aphan alelong popusi KAC CEM ronghang pet ning Japon News Desk report Karbi Anglong live West Karbi Anglong Ulukunchi Police Outpost Angkang Arlo Amri Constituency Arlo PMGSY akam Keklemji Pura Guwahati pen kewan JCB ihum pen kewan iatrak no mile along Mechodet Tangte kupusan si towara long amadle meke chulong loklong nang litung chinima. Lake kumat ne biri ke mong ame mate kumat ne le meke kaidon chokali lake rihing ame ajoy nesi bangso JCB lapen kewan I atrak meke chui. Ahok Amri constituency angkang along non malam ke klempon. PMGSY atowar along sai ke klemji pura Guwahati rong supi pen kewan ihum JCB pen kewan I atrakta meju ponderlo bangso no mile along kedam tang penangan ajoy kiding pen bangso de malong rehing ari kejang lendu lapuson ahut ihum bike aphan asapso tobar ke pek ahut laso mi rehing rosi meju det pusi driver pen thanpon bangso ahut Raham Ali asopo driver Muhammad Akim Ali Narangi Patharkwari Amikar Jun Ali Asopu Zohurul Islam Lapen Barpeta Asor Kameswar Das Asopu Bonamali Das Atum Kupay Kimi Thang areng hu kesu avelang Bonta driver abang areng kesu ahir ingtang rakajok si kelang apan Guwahati ansi Palilupusi Ulukunchi Police Outpost in charge Horen Hazurika Ningje News Desk report Karbi Anglong live Amri MAC Kaparlo Amkachi Committee Hall along Amri BJP Mondol Atum Patir Piponsi Mondol Maipu Kangwai Jiaphan District Committee Pen Mai Ing Nipon Bangso Mayalong Aluhi Aman Pen District Committee Pen Sudip Terang MAC Diu Phing Maslai Bisnuram Terang Mongol Tongbi West Karbi Anglong BJP Chunbang Junison Tiron Lapen Amri VDC Chairman Basak Ru Lapen Ki Ongdung Araratum Chitongdun Bangso Amri Mondol Maipu Kangbayahut Amri Along Akimi Aban BJP Roni Kidukok Ajok Mayalong Kachi Lisai Asonsi Tekpon Long
รัฐอันนิงเกหังอบางภูกาลียมัดจอยเป็นมอนดอลเอาไม่ภูกิเป็กปอนจีปุกิจะต้นมันเทคปุสิหมายลอง BJP อังบองก็จะตอนเตียงเทคนักลังฮัลปู BJP กิมีอาเห็นเป็นมอนดอลไม่ผัวพันสบินรัวรองเฮียพันอิงไวปอนละเป็นอบัน BJP อัตุมาเห็นเป็นจีเตนปูมาพันสิอิงไวปอนลงอบัน BJP อัตุมกี election นังจีอากิมี BJP อัตุมกี selection นังจีบุกจิฮิลิตอดกระจารโบไซเกดุกอกระจอกมอนดอลไม่ฟูกังไวอามายติกุกรออุลุกุนจีเป็นเฮมารีรองพัดการเบียงลองไลฟ์Sarkar atum kilang kapang kri ajoini ningkipung chupaklang si rong kripli arat thurpak ben mithang kacheleng messenger phan towar kachesalam Karbi Anglong Panogang District ahoy kidu Rongagora rong kripli arat atum kacheleng atowar kahino jok penang anak kisung chitong nanglo India det long det api madua sarkar talabang so towar phan kilang ledet mate kaselam ledet ajok rong kripli arat jasemet pet kisukyu ni kachipon kachiwan lapen School lu kechardi oso maratum penang anaduk denanglo. Di tuan pedolo, lapen ladak, koronong haurakhat. Homostir ji MLA. Akehai Joyram Ingleng aphanta kichuning ri pedo. Je alang lita MLA area development scheme pen. Je prabjin pen. Ji jogom pen. Rongagora ke chehla tobar. Labang so tobar ban prabjin pen MLA aphan. Ki PG aphan stame alang li phanta kichuning ripon pedo lasi jasemet labang so towar abang ke barikha apor abang ke ningduk adak ke charlia somara phale punon seke chelang atuma phale punon barat jitu hithi borwa ke dam labang so phanta benang an akisung thek ponong lo labang so ke thek long pensi nilimata ningduk si pini arni labang so rada kam ke claim along abang ke nili mena mata labang so kam ini nang cerap dulu, klaim dulu. Labang so tobar prabjin pen pinang po, lapen nili meta. Nili XEM hisap pen sitame, damtang MP election husitame, akehai horen sing bephan. Labang so tobar alam, nili pacini, lapen apita pecini, lapen non kewang hip hisame, labang so rogodomba pen rongagora, RCC bridge pen tobar, ki PG aphat, non pa nili hin pen labang so, a proposal. Ke deng pontang dolo lasi alang di phan prabjin pen MLA phan MLA mana MP phan nili pachini dam vegi apen MP I scheme labang so towar ke pa deng ye phan nili hin pen an nili cepat duk ponji paseng sonji labang so towar kaselam ji phan rong kripli aratatum batai sarkar phan chuning ridam lo seta thangnat angthek kaje theklong ledet ajok sai jok ji alang litum towar chisenam nangkoklo Hindu penajok penang an ke dak kisungdo barikha chala hurlote ladak langbung langklet pensi di tum kedam nang langsung sesi laso hapu parai romongwe adak Don Bosco school do dak pen prai bang pharu sine au somar dak pen school dun laso somar si dak kedam ke bang sumpik la si ni tum dak social work eklem hoy ni tum sarkar long chuning rilo ye bare chuning rilo sita chuning ri penajok sita sarkara sol nang pipedet penajok si nili tum ladak rat thurpak si kam claim nang rong je lasi nali tuma channel through di je sarkara hin ni tuma phan nang lang gi phan prabjin ben la so tuwar nang pi gi phan la so tuwar misen pen kachileng long gi phan sarkara sorta nili tuma phan nang lang News Desk report Karbi Anglong live Uniform Civil Code Assam's Two-Child Policy Citizenship Amendment Bill Lapen Panchayati Raj Act Karbi Anglong Inglong Asu Akhe Aphan Kapar Lupon Long Lede Jiaphan Kakam Khe Angthek Karbi Students Association Mate KSA Atumpen Mitheng Tom Otkraipen Kilometer Troxi Aja Kengdam Si Aron Kapin Chokalong Chikroiden Thek Thipu Kehang Therampon कार्बी आंगलों में पंचायती राज नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा कैसे जिंदाबाद 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 कैसे जिंदाबाद जिंदाबाद
West Karbi Anglong Khiruni Dampro Pli Kachikok Adim Pen Khiruni Dampro Kethom Kachikok Adim An Pini Phaikuni ni Phai Krehini Surini Rakres Wikep Ajopor Phai Trok Apor KSA Tum Pen Anutin Mitheng Tom Otkrai Pen Assam Government Pen Son Pli Aron Kapiti KSA Pen Chipoi Dun Thek The Pu Ang Thek Chipakla Kadu Kabe Bang Surihini Sosi KSA Klembang Pu Klembang Pi Anparta Rongasar Sarmar Sarpimar Aklim Angpar Thurpak Pen Armu Chejeng Dun Pen Kekam Ki Asai Dengdun KSA TDP may pusen sontiron pen son pi aron along kekam ke Karbiara to anaphanta kapachini ponji anparta Assam Sarkar kachari atuba phan setame kapachini ponji phan sodak pen lamthe jai pon Citizenship Amendment Bill আমি কোনো পথে আমি মানিব নোৱাৰিম কাৰণ আসামখন অলৰেডি বাংলাদেশী seedbed হৈ গ'ল Assam has already been turned into a seedbed of illegal Bangladeshis so it is not a dumping ground it is not a seedbed for illegal Bangladeshis so we the Karbi Students Association strongly oppose the Citizenship Amendment Bill to be placed in the upcoming session of the Parliament Uniform Civil Code, the Karbi Students Association strongly oppose the imposition of Uniform Civil Code under 6 scheduled areas. This will have a very negative impact on the customary law of the tribal people. Karbi Anglong Succeedul Mati Inglong Su Akheke KP Atumalong Penke Chipang Bardun Uni Lasi Lahai Aron Kapin Chongalong Chipoi Dun Thek Thipu Khamke Thip Angthek Mitheng Tom Pen Armu Chijeng Pudu Kilometer Troxi Ajak Mingki Pungpen Kidam Kihang Taram Anchot Kali Lahai Aron Langno Bidi Kanglem Karbi Anglong Arat Aphan Kipi Chikhang Khitike Kachisong Ington Tiputa Lamthe Jai Panchayati Raj system এই কাৰ্বি আংলং তথা NCL ডিমা হাছাও এই দুখন ডিষ্ট্ৰিক্টত প্ৰথমৰ পৰা ইয়াত 6 শিডিউল এৰিয়াছ আছে গতিকে 6 শিডিউল এৰিয়াত কোনো পধ্যে কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ বুলি নহয় এই 6 শিডিউল এৰিয়াত বসবাস কৰা যিমানখিনি জাতি জনগোষ্ঠী কোনো পধ্যে ইয়াত আপোনাৰ পঞ্চায়তী ৰাজখন ইয়াত ইম্প'জ কৰাটো আমি মানিব নোৱাৰিম কাৰণ 6 শিডিউল এইটো যদি গভৰ্ণমেণ্ট যদি বাই ফ'ৰ্চ যদি এইটো ইম্প'জ কৰি দিয়ে কিন্তু ইয়াৰ পৰিণতি কিন্তু অসম চৰকাৰে কিন্তু ল'ব লাগিব তথা ভাৰত চৰকাৰে ল'ব লাগিব News Desk Report Karbi Anglong Live में पंचायती राज नहीं चलेगा West Karbi Anglong Dongkamukam Rong Supialong KSA Inglong Pho Hamren Regional Committee Lapen Head Branch Sub Branch Atumpen Channel Rapet Pen Dongkamukam Rong Supialong KSA Saihem Kimi Ingpu Labang So Saihem Kangpualong Aluhi Sarpo Central Committee Kong Chunbang Thangsing Timung Pen Ingpu Ponlo KSA Saihem Kimi Kangpu Pon Lapen Labangso Ingpu Det Api Penang Apor KSA Saihem Arlo Mai Padupon Labangso Mayalong KSA CEC Kong Chunbang Thangsing Timong Kaning Jipon Atengke Karbi Lo Charlie Asong Henlo Karbi Khaya Moyarbung Lapen Non Kewangji Arni Setame Khaya Phan Arjap Thipji Lapen Karbi Khay Along Kisum Doan Setame Jesong Verji Lapen Arjap Thipji Pusi Mayalong Lamthe Jai KSA Hamren Regional Committee Amepu Probin Timung Pen Mailong Kaningji Kewangji West Karbi Anglong Along Tin School Along Education Awareness Biponji Lapen Kewangji Ani Ajerding Kluipen Akari Hemprek India Constitution Along Ketok Article 244A Apathak Satame Chisong Verji Pusi Maifu Timung Sangho Ningje Pon Labang So Mailong Kachitong Nun KSA Central Committee Pen Rajing Tikathar Lapen Rap Chunbang, Probin Ingleng Lapen, West Karbi Anglong KSA Arwari Metum Chetongdun. News Desk Report, Karbi Anglong Live. Pinya daba birta bangke lapan sikang ton iglong demi thakme Kardon.